Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pakaperman tanong sulay bi manguda dedaran sabab sanggo tua kaya foto lang tua ida-ida yan kami ada susinan na so kata na pakaperman tanong so muntayon mambu na pag-share ka no ako kumang-like ka naman po o sokran balasang ka Allah yang ini mau dedaran lagi so mga mga original na mga dedaran. Maunguwapan sa mga bulay bukso kata ya na pamakin ganyo sokran ko lang anak muntay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Final. Hehe. Ay gula. Hey. Pakai ring ba ya? Pakai ring. Pakasiw na miss ka no. Pagtupa ko, muntay ka no. Pakasiw na miss ka no. Sige, sige. Aduh, beliling, ada kade. Komiya kam bela-bela, nabapian de kamaribun mga renang, komim benatan kada kana gongko. Nabaliing kada sa walay pilitang ko. Pag-share ka no. Nakagiya mindiya na alalaga pagudaya umaragan ko ando de napikiratan na kanunayan na yan. Adi ko ini katawan na kagiya pagudaya na aiya alalaga ako na duda kuwada gawa na ibuburo tira anda na sa pikirin na paginagang ka. Aiya alalaga kanon ng manguda sisipulan. Okay. Kabatari ba pagkagiya ay di dumarigin ko ang babalat ng kora agata kamapi ande pupuni gagiya watangan nadita apa kaung de senaguna ande terikude iraga sa pembilingan na di bakal tawaran sisipunan na pemamali na aya pipikiran kagapiyaan dekade kamapi iya pembetungan na iberatang bulan dagu kaaya api ipikiran kapadering kulaya na usu bekasaraya sumaga sanga ko orona na osu bakasadendo da pageriyaken apa paati yang dukin pernah ke hari di maparo apa paati yang dukin ko saya kapan sadetar na magi inantara aku usung kapan sakit lide na ayah pipikiran saya usah tegbaan Ismalia. na ino ismalia pakinaganda na siya pa ami niya ara
Pag-share ka, no? Na ino di kasalong ay di ka di daron duhungan na kakaiya mapapayagan mo sa wira sa dalago. Iladi Abdurrahman na Hey! pagkino. Si Pulang Araw. Na ino ko na pulang araw. Kaino ako di kereta di ako bagi kaarita. Kakatawa na ka naman nagaduba di. Princess Baby. Na ino o princess baby o kakarete ako. Na o sa akin ko marita bulada ko marita ay pipikiran ko pingatatapo laban. Na manguod si simpino na hindi pikiran ka. Na ina oray hana ino si kadikos. Papamiliya kadikos mataan din na benar. Ay, German. Nagugumpunin bumaangano na ino hay dirma na paginagang ka. Kamataan din na benara o kasidaraan. Pag-share ka, no? Pag-share ka, no? Na ayaya api pikiran ko mahudidaraan. Kamati ka rapi. Na to mati karapido. Na aya pipikiran ko anabalilay. Na mataan din na magayon aya pipikiran ko. Karong gugaya na kapagudaya ko wigi. Sabi ka. Sama piya pambetungan na ino kung dato sa di ka pamili man na agi ilang. Okay. Nakaara ka na yagang ko ikukura kang bugin. Hey! Kung may rami do. Na ay di edo mayra sa pamilya ilo. Na pamilya amilog. Kaeno di kidaway di ka di dirundungi. Para na kanibas ako suminan di kaingid ang mataan. Ando di na pikira ka na lalo sa ikadato. Sa ara katatikuan na ino di kinaway di ka di dirundungan. Para na kagunan pura na kubulindungan tungkay po di na ato na pamataan din na benar ay do benar din. Na ipaada kusuri na o mga dato. Na ina udah to amin na pamilya na ola. Amata andin na benar mo sa wira sa lalaki mantogi bakit tuba ba. Na pamilya daw na mga to nga anay. Hey! Na manguod si simpulan na aya ko paginagin. Na asa arabu ka ami inidara. Na indu kuiligawa kasi simpulan sa araanaw. Kaani ang kapurasi ini malapang dimasar. Apagi ipadang kakuing mga himbilang apa. Nakaagiya paribunan na alam mga tunganay paginagang kamanguda papayungan. Kadi ko bumaraw gidong iba ko pagkilipati di takang ginawa kagiya so sa kao na miyarang kapagari jadi batana kong ka. Naiino kadili ribu ng kodin. Sokran otola dadaraan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So sorry Alex no. Penalan salam na akan sulangwan no pagariakan na dimuntay manto sa laybay imang udah dadaraan nami ami sitarak na inan na sokran rekan walang nami mubuntay sangkay niya Facebook. So penalamatan na so mimuntay usum yang mag-comment lagi diang kay niya pulang araw.
salam rekanusan sa parang. Aku siki umayra milog, panalam salam rekanusan mambo. Aku yang kanya siki saldi turuganan. Panalan salam rekanusan na musangkan na Erenio Kapatagan. Aku si ko ini agni. Salam rekanusan mambo mga pagariami aguso pa tetayang ko onora si Tumatika Rapido. Salam rekanusan sa Manila. Kalala no nang ota si Ismalia Arat, salam rekanusan mambo. Aku sumiyakang bala-bala si kay Rayhana Yusuf. Pagariak na sa Manila mambo aku suti hayang matako ang opo suwakan salam rekanusan so mapia na request tanong peruman na comment kanong sa tunay idol yuasangal sana all kamapitay ni na anala kadami ka lang kami kuman sa Sultan Kudarat insyaallah inubay ni simya kauma kamapitay insyaallah naro kami kumapenalan sa Sultan Kudarat karo kami man makapsunur insyaallah. So ilan yung mapita ato no program kapsunuran namin ito. So siya butama so live pero mananak na mag-live na pag-live ako na sa ora ida-ida yan katito ka na pagkubayan. Ako sa pagariya na si Dimpo Lalawlaw si Kakagiar. Salam ragasan kakakulay si sa Jinjan Santos, General Santos. Ako sa karumanin na si Samsudin Lawlaw. So kataya na perumanan baka paglibong perumano. So sokran rano assalamualaikum hita wa barakatuh. So kuminkan po sa kabubay nyo ida-ida. Sige, painag mo. Wala sa inyo.